Zdravo narode, ja sam Devas Krsija. Dobrodošli u još jednu lekciju, tema logika i skupovi. Opet imamo jednu skupovnu jednakost koju ćemo pokušati da predstavimo pomoću iskazne formule. Dakle, ako označimo lijevu stranu kao skup D i desnu stranu kao skup E, onda u stvari imamo da je skup D jednak skupu E, jel tako? Pa zapisujemo za svako x važi da x pripada skupu D, ekvivalentno da x pripada skupu E. Jel tako? Odnosno možemo da zapišemo za svako x. Sad prepisujemo ovo, ali kažemo x pripada, umjesto D pišemo a presjek b razlika c. Jel tako? Tako je. Ekvivalentno da x pripada, a umjesto e pišemo a presjek b, jel tako, razlika c. Dobro. Ovdje imamo x pripada a presjek nešto. To znači da x pripada skupu a i sad umjesto presjeka pišemo i x pripada b razlika c. Nadam se da vam je ovo jasno. A presjek b, skup svih x-eva takvi da x pripada i skupu a i skupu b, odnosno ovdje imamo a presjek b razlika c, x pripada i skupu a i x pripada b razlika c. Ekvivalentno. Ovdje imamo a presjek b razlika c, to znači da x pripada a presjek b i x ne pripada skupu c, jel tako? Znači, a razlika b je skup svih x, takvi da x pripada skupu a i x ne pripada skupu b. Znači, prema tome ovdje x ne pripada skupu c. Ajmo dalje, dakle ovdje ćemo ostaviti da x pripada skupu a. I sad idemo, ubašćemo x unutar zagrade i kažemo x pripada b razlika c, znači x pripada b i x ne pripada c. To je ekvivalentno. Ovdje kažemo x pripada a presjek, kažemo i x pripada b. I x ne pripada c. Dobro. Znači sve smo odrali, možemo se rješavati spojnih zagrada pa kažemo x pripada a i znači x pripada b i x ne pripada c. Da je to ekvivalentno, otvorena zagrada, x pripada a
i x pripada b, i x ne pripada c. Sad umjesto x pripada a, možemo da koristimo iskaz p. Umjesto x pripada b, možemo da koristimo iskaz q. I x ne pripada skupu c, možemo da koristimo negacija iskaza r. Pa bi imali p i q i negacija iskaza r, da je to ekvivalentno, otvorena zarada, p i q i negacija iskaza r. Dakle, to je ta iskazna formula koju smo dobili, a vi, gospodo, pomoću metode koju god hoćete, dokažete da je ova iskazna formula tautologija. A dotad puno pozdrava od Da Vaskrsije. Čujemo se i vidimo se.